Jumuluhita Marede sian buku ende nomor 367. Oh Tuhan, pada siloha si pargolong boloni morning to gumatulambong ni Jakon o Jesus si, say Jakon o Jesus si, say Jakon o durusan di hau pinor silangi Manesa ale Tuhan dosa dohot kuhumi Sai sama dosaki di bagasan guarniama dohot anak dohoton di korbatia amin. Saya anggiat madebata mualinasa pakirimon pasusukon pangapulon bolon dihita saunari saat rodi salelengi lelengna hamu ale agadongan marpungudohita dison lau makormati dohot manangiakon dongata setadiama Hotman Simanjutak Opung Florencia Simanjutak naung mondingon songonan yajarhon ni adat dohot huriata dinalahu sirang hita sian dongataon tapasahat maibana tu amata debata tatangnya kon maanggiat dijakon debata ibana dihanguluon nama noktongi tidok apostol Paulus do molonau mati hidarap dohot Kristus dihaporsiay rohata rap mangolu mahita dohot ibana ay tabuto do naso mati be Kristus idong mulak mangolu siyan na mati ndang dirajay hamatiani be ibana atong tapatu pama ulaw non matungan holong dohot haporsiyaw Martaniang mahita ale di bata amanami para siluhan jakon madongan namion hotman simajutak tulambungmu nunga di jauho ibana sian protibion palua ma ibana sian raten idosana jala basa-basahon matu ibana hatuaun dohot hatiuron nama noktong ima surugo hasonangani sai disima ibana maria rapon aka halak nabatia on mahuelekon hami tuho marhite Kristus Tuhan nami amin. Mangaramodi daging nagpadik tambuhi tamarhay baso siya tikinaw salpi sa rodikyon las malihat gudang mau pasat tami tuhamu aman namin terhalaru nasihat budata Katolik langsungoni manang dihamu akan natutuhan nami natutu peradatan naksongoni dia ke tulang nami lima tulang siahan hula-hula nami raja dohot silitonga rodi sudi nasa hula-hula dohot sudi hamu nama kaulong nami malah di gudang mau di pasaro nami di haradun rohamuna di otak nami ima di ulaun par saur madoni
ima opu pelore doli si majutak di salhuna kabapehna munai tak terbalas sami akamanginang sa itu hatama nama balason naulina dengan nabi naimu lakari nama inguron tuhi pasna tu kacang nama umurta jala di pas-pas tu hatta sudi nang akaulota mulut songoni be hata muliate hata wasisan hami bodo ni sultan asmaru hamuna tu hatama nama koki pas-pasuna di hita salutna budima luluan na saur madua diamuna amanami amang raja inang suri pada sumani mahamuna sudi hula-hula nami tulang nami sudi nama keholong ya hami pada ditikyor dion hamu maju tikki tu hami satokit semua majaha jujur molu nida mangon dohot partarobon nami pujaha kami ma ya kamu maju waktu di hami satokit Raja Sitombuk na mangalap buru aruan anak nasada mga bitua na mangalap buru taljulu dot buru siap turi na badua ya mga bitua mangalap buru taljulu dot buru siap turi anak na lima sada may datu pijor sinomor 2 datu dolok sinomor 3 datu silu sinomor 4 tuag guntar sinomor 5 pateay. Ia hami datu pijor na mangalap buru siap turi anak naono nomor sada may panakal nomor 2 martudu bosi nomor 3 ulang bisa nomor 4 ukap bakal nomor 5 raja niadangan nomor 6 si sumalin. Ia hami ima martudu bosi na mangalap buru nirajai buru siap turi anak na 2 Opugalung may na mangalap buru nirajai buru hutasoy nomor 2 Opulito na mangalap buru nirajai buru siap turi. Ia hami ima Opulito na mangalap buru nirajai buru siap turi anak na 2 raja ihutan na barjolu na mangalap buru nirajai buru tapu bolu na paduahon raja ihutan raja sisura ima na mangalap buru nirajai buru tapu bolu anak nasada ima opu marwahal manang didok may raja ihutan na paduahon na mangalap buru nirajai buru siap turi. Ia opu nami opu marwahal manang raja ihutan paduahon na mangalap buru siap turi anak nasada ima opu marolan ima ia opu marolan na mangalap buru nirajai buru tapu bolu anak na 2 sada may opu mulana sada may opu sisurat. Ia opu sisurat na mangalap buru nirajai buru siregar anak na 3 nomor sada may amas surat nomor 2 raja Salomo nomor 3 opu mangalay. Ia hami ima raja Salomo na mangalap buru nirajai buru sianipar dohot buru tapu bolu anak na 10 nomor sada may opu Maria na mangalap buru gultok buru parjaitan nomor 2 opu sipangiduan na mangalap buru nirajai buru tapu bolu nomor 3 opu suli na mangalap buru nirajai buru sianipar buru siap turi nomor 4 opu hutsa na mangalap buru nirajai buru sihopik nomor 5 opu pungu na mangalap buru nirajai buru pardiri nomor 6 opu sidohon na mangalap buru nirajai buru tapu bolu nomor 7 opu bitara na mangalap buru nirajai buru sianipar nomor 8 opu patun na mangalap buru nirajai buru tapu bolu nomor sia opu hasurungan na mangalap buru nirajai buru tagaul buru pardede buru panjaitan buru panjaitan nomor 10 opu sardi na mangalap buru nirajai buru sihopik. Ia hami ima opu bitara na mangalap buru nirajai buru sianipar anak na 3 nomor sada may opu epa na mangalap buru nirajai buru siahan nomor 2 opu David na mangalap buru nirajai buru tapu bolu nomor 3 opu Veronica na mangalap buru nirajai buru siat turi. Ia damang dapat rupa-rupa ima siat puparan di opu epa na mangalap buru siahan anak na 4 ima opu cahaya buru situmea
Opu Ploret Boru Silitonga Dohot Boru Raja Gugu. Nomor 3 Opu Yura Brigita na mangalap Boru Nirajay Boru Simpolon. Nomor 4 Amani Manuel na mangalap Boru Nirajay Boru Siaturi. Ia na tabado-bado po 5 Opu Ploret na mangalap Boru Nirajay Boru Silitonga Dohot Boru Raja Gugu. Anak na 2 Ima Amani Ploren na mangalap Boru Nirajay Boru Silitonga. Anak na sada 2 Boruna sada. Ima si Kenji nomor sada, nomor 2 si Samuel Boruna si Ploren. Ia anak si nomor 2 na mangalap Boru Nirajay Boruna Baban. Anak na sada Boruna anak na 2 Boruna sada. Ima Sidiot anak na 2 Sidiet Boruna Sidio. Ia Borunami tolu. Ia Boruna tolu. Ima nayak Saudi na mangalap. Ima anak niya mang Borunami si Tangga. Anak na sada ex Saudi Boruna Rido. Anak ex Saudi anak si Rido nomor 3 Gibran anak betul amang majoriamu anak na tolu. Ia boru si nomor 2 imana pa imao manang si November mangalap ima anak yang boru nami na ipahuta ami tu marga si Hopi. Dan adong dope akamang raja nami ima siap boru nami jala ima matpangidok kami tutang yang muna karaja nami. Ia si nomor 3 ima nagdami na dipahuta manang dipamuli tu anak ni amang boru nami ima marga purba. Anak na sada si Damian Boru sada. Jadi pengumuman sudah pinoper ni Damango anak 2 parumai 2 Boru tolu hela tolu pau pusia anak onom pau pusia Boru 5 halak. Pengumuman sudah 20 sada halak. Ia jujur baru di Damangon ditikiri ngoluna. Ia Damangon Tuguma tahun tanggal 10 Februari tahun 1955. Jala marhasohotama tu Boru Nirajay Boru Silitonga tanggal 10 Maret 1922. Jalanunga jumolo di alap tuhanta ima akak boru nami ima Boru Silitonga marhasohotan mabuse tuakang boru nami ima Boru Nirajay Boru Raja Gugu tanggal 7 Agustus 2010. Ia Damangon ditikiri ngoluna Karejo Madamangon di Yayasan BTB Balige Manang Bintang Timur. Jala pengalaman kerja di Damangon dung masuk tu Yayasan BTB perjolo pegawai Madamangon tata usaha SKK SKKB RK Balige tanggal sada bulan 2 1977 1 tulu sada bulan 7 1977 baru pegawai tata usaha SMP Budi Dharma Balige tanggal sada bulan 2 1977 nomor 3 kaur tata usaha mabuse Damangon tu SMP Budi Dharma Balige mulai tanggal sada bulan 5 1977 satu tanggal 30 bulan 4 1975. Dungi buse gabe bendahara ni EPK Yayasan Perguruan Katolik Abdi Rakyat Balige mabuse Damangon
1934 tu 1935. Nakumabuseda mga buse sekretaris Yayasan Perguruan Katolik Abdi Raja Baligi 1935 1930. Baru buse KTU Yayasan Perguruan Katolik Abdi Raja Baligi sa tanggal 1 tanggal 5 1935 1 tanggal 31 bulan 8 1930. Dungi buse PKW Tata Usaha SMA Bintang Timur sada Baligi mabuse Damangon tanggal 1 bulan sia 1930 sia 1 nabasiun. Dupasiun Damangon baru buse bendahara Dewan Parok dungi buse di Katolik gabe bendahara Dewan Parokis Santa Yosef Baligi tahun 1917 baru buse bendahara Dewan Stasi Sakar Nihuta Situlu Baligi 1917 baru buse anggota KOR Aba Katolik Baligi 1914 saat tu namod ding abangon gabi KOR Ama Katolik di Siborong-borong alai pasiuda bangon sian Yayasan Baligi gabi toko masyarakat madamangon di Desa Parisabungan jala masuk udah bangun toko masyarakat LPM 1 na Marujung Molu. Ia dah bangun Marujung masuk masa persaiton sudah bangun 3 hari Jumat jala seminggu masuk rumah sakit. Marujung Molu dah bangun na di hari Minggu tanggal 25 tanggal 25 2026 songon riawat hidup ni dabangon Panginoon mahami tuamu amat raja do inang soribada suang songoni akka raja na liat na lulu di Panginoon nami iman songon na hujahon nakingi ima buru nami si nomor 2 dang marurat tutoro do bedang marbulu tugijang Panginoon mahami sa tawag kamu ditang yang muna kasanggiat di burian ni abang namion di Palangos Tuhata silas ni Roha di buru nami songon ima songon hata jujur borusan nami mulai tema dihita mulai tema nang di Tuhata butima dua ni godakta dihamu amat taraja inakta sore pada tarlumo bidihamu raja ni hula-hula nami do dihamu sudi akana makaurang ngamin na liya na dulu ala di bagat sadari laho kami nasaha suhuton mabuat dua ni godang kami jumolo kami marsatabi ala ni parjolo tapasaha ma hamala teotatu adopan itu hatta nakpe sada ama morusya kita ala yang kita nasa zuton totok do didongani debata kita dina pengadu badobi bakeni anak ngiba di son alani tapasaha matu debata nak disudi pino perni anak ngibawon anggia matu zulon nario dileo debata aka pasu-pasu na sumurungi lubobi pasu-pasu na perlu diperdagingon nang dipartodion na jadi sonari lau membuat tuani godang mahita asa siajurin na mula-mula siajur mula topak di kabupaten kami asa amang ma mula-mula pada muda amang matu sopak-sopak tema amak pardinami naing mga liyak mahami songog gat kini adungami asang giat titikinan naing rodi hamin asal huton asa liat hagabion liat hamorao may damang mana bartusik Jadi dua baris main. Salaman dua baris. Dua baris.
Maula tema amak padde nami ngawe damang be pangidua nami ang giyak ma tutik kinanay ro di pasahat de batal ma di haminah sa suto tarlumo bima di pinok pernianak ngamin ata padu pun asal lihat panggabian lihat ma perhorasat tuang katiki nanay ro jala di leu de batal ma akan nahumpar diaka keluarga na dinarikon na tubuhan anak ma na tubuhan anak tubuh boru ma na tubuh boru aka na di persikulan di leu de batama habis tarat tua katiki naneng ro ibu magodang ma akan ame metatong jadi dokonon name ma sona dok ina tua ba sahat-sahat ni soruma sahat tu parangatan nunga uway kami nasa hasuto pe udalo kami tuan ni gotang kami sao maapon nami panggabi do parhorasan ope amak pandi nami pai damang ma hasahatani pada damang ma tu sidio-dio Ako na marhamaranggi hahaduli nami yoksong ni ng anggi mo na kami utabulo molobe dan isok kami sude ba nung sada mahata nami tuha mo na hahanami jadi ope hahaduli ikokodyojo muna matakas isok kami ang biduli muna rapdo hahanami panaguli mo ison tongdo narap doot kami turut berduka cita ima di parlau ni abang liba jari noksalpui alani songasyak kami ang gidulimu dus rohamu hahanami asabui tinggan jala tulus performat ni hahamu ido molo sidoholong nami songasyak kami ang giduling muludus rohamu dang adong naso tulus di basa Tuhan tay alani masitanya nga mahita kita na marhamaranggi asam dia tujuan nyareo boy sada tudulok tuturuan inalahon ng bulahon akka nauli tujuan nyareo jadi mula tukti songone hata nami siyan hami ang giduling utabulu ba tumatama na madongan ni udah salut na kumasa tayo mahataos tu kaha duli nami tapi hau mahata na uli ope amak pati nami ala nang manotor mahami imahami na madongatu nasa azuto do panabuli bay mamang dihami kotang mula-mula las badoma tu kotak sobek malale mamang anggiat ma dia gabi dia terhorasat dihami nasa rukna nasa azuto do akan nomor dongatu tu hari nama yudo tu pahari tata bae mamang dihami godang mangaliati warga si Hoping di Baturuan narosa si Borong-borong molo tupe
so sikop kami son nagsikop may Karaja Ulun doon kalau naman ko rahon haroro nami do kami yang go silukatan noon harong manon siang kami makas ko ito roha yang go bordu termasuk tanah ko bordu bimay jadi do roha asasara siluk pakarong do siluk pauli mertuk sara pehami matuhatan na uli kalau matuhatan na uli do Karaja Ulun aku malih pasu-pasu hamu do ka uli do kami raja di pakai lengong muna las marwani badan las manang rohani tordi siluk putih mahami Oras diluluan sa rumah dua ima di tunggane nami opo bulan saluri si Majita takas di bahasa Tikyon dinong hubiri kami hamua katulang na tulang ritir ni sa dami rohamuna di bahasa Tikyon laho mangulahon ulauta ima natawuan maratar na bidang lain anion maduluan na torok to Taraja inat kasuribada mula siya kami ang Karaja ni Pamuro muna tangyang do siya kami hamudo ang upakitian ni pasu-pasu lumabima di hamuak katulang namin at tulang namin di sa Tikyon matsilas rohan namin di parsa rumah duon nilay namin di sa Tikyon sa tuhat kama na mananangan doon na mga zarihita di liyon maaka arinatiyo asa ringgan na nang tapasahat marhidehon huriyay tuinganan peralian ng parsarok kinani alay abra di Tikyon lumubima takas doon nami sektari molo kami dan nama budai alay na masih imotang manita takas doon nami lumubima di tulang nami gadua doon di tulang nami molo diakari na mangihutira di uju di molo nilay nami yun molo pudolas ni roha doon kaut ni roha dihamuak ka na mardongat tumu diakara jadi hula-hula nami tutup jala tipus do pedi lain namion uju di ngoluna lain namion uju di ngoluna manungkus ma dihamuak katulang nami dohot na tulang nami asa dalam turinggas na hamu tujuluan narion jaka mangului ulon na uli ulon na dinggal ito matongan ni hamu razai akan na mardongat tubuh aka hula-hula nami nang dito matongan niya katulang nami hula-hula muna nang dia kana no cahu tabe waka ari na manghuto ison hami si Raja ni Pamuro muna dohok mangulupur manlas ni roha lahu paperhaton layo dohon nami song nidok ni natodunga asa ubung gotong jambulan tidak dapat may dengan bay samara tulus ma ulaw tayo besar Tikyon ulaw pasaur matuang nilay nami di besar Tikyon mardami sonang dihamok Karaja ni hula-hula nami mardami sonang suwagi dunia totong sodamara nang dihamyak kasih Raja ni Pamuro samutan yang nilto dua matutong dohon nami asa tugu maurakna torok manandakana ribung manang burungna sada mahita derahon nito hatta dihamok Karaja ni hula-hula nami songoni akan torok maribur mangihut ma nang dihami akka si Raja ni Pamuro nami atong dohon nami matutong songoni dok nito dua sahatan no tapataru lain nanyun dengan perada pasok nami dohon nami na songoni dok nito dua sahat ma atong sahani sulu itu tubot tiano sahatan non ulo ton kagod kero ipasok tuhat tama dihamu si Raja ni hula-hula nami horas niling mangulu mangihut kami nang saluhut na nang si Raja ni Pamuro muna malu amang pandin nami asaneng borhat kami lahu manok-manok si Raja ni hula-hula nami yon benda lang negeri kami gondang mula-mula gondang sompa-sompa pangulo matatong dohok gondang mga liadi ang dia paggabihan dia para horasan lasong ni manihamok katulang ngami doon at tulang ngami na magdutolong do kami paunihamu matatong di pardongjong muna at katulang asa banehan doon nilang rong rason baru ka muna sama mapandinan grabe
Songonima akatulang na basa. Dua na tong gido mardebatia. Wala tupe wala songoni sopan di humani. Imanjakum babana do partudyon nami marhiti tangyang muna. Dapok matos songonidok ni nabadua. Pinangasipoting diboka di tarabunga. Tusanggar makpori tuluwang maya sa dua. Asalam tujuluan niya ron sidur na binahan gabi na niula. Horas ng jalong matujuluan niya yun. Tulang nami pasongonidok ni nabadua. Asa victim man tinopa hulog les di rumah. Tuksongoni na butar baik kain marsop patu kamu karena tulang kami tanyang nganya tong tuhat sama namang guhi pasu na asono kapag yun namin karena gulon molo lang hata pasu ido hotang yang mulai pasal tamu naulihi yang rohan namin berdua mutorok pan di zona kas akapargal yang muna asaw na mga nung nadahing molo pe wala hata pasu na ready do roh nang tanyang ngamin karena gulon naong bisa-bisa kamu mahal Elanami suak songoni nang di simatua ni guru nami salu na mamu na huguari kami dingilala rohan kami hula muna macelas rohan kami tutudo hamuna akayan nakon nami pak ni gaja tu pak ni hora anak ni raja na patas maroha ala sungonang marulaukan hula muna di baik kamu do si palas rohan kami hula muna di baik kamu na do pasituak na tonggi dohot akan nahobar palasorohan nami di sidohono nami tuha muna yan nakon nami sa luhut na di pasu-pasu de bataman na niula di tangan do pikiran muna di dabay madihamu akahagabiyo amoraon hasang hapon asal martada tangiyang nasyak kami hula muna tuzo doan ni ari ope akamang doon nami ma akan nauli na pinasa muna na to kami di balos de batama kan nauli tuha muna sa luhut na asa bago na markalto ma niya gata di robian oras mahami hula na manjalo tugabi na mabuyan na kon namin na mga leha ope aka kamu anak kon namin sa luhut na raja ni pamuron nami ala didok kamu ba hata pasu-pasu ima mangulo si badan naktot di muna anggo hami ni royat do hami do rohan hami lahu mangulo si amudo mana benebei kamu alai ala nak si sadaroa amuna naung dulu si badat dotot di nami masudi amuna yang nakon nami soni masih dohonon nami tu amuna yang nakon nami mau lewat gabi ba Taran nabi dan maruluan na toro amata si majutak nong jumolo marujumolo apalari tikyon kami bentuk siap dongan sama ada tambuna dongan na tua na dong di luar ton na dohot do kami marhabat ni roha di permoding ni na tua di zona takas to mereka di sowan raja di duhut ima dapat tuduhon naung gabi amata naung tabadop apalagi tikyon naung marana marboru marpahoppu si anana marpahoppu si aburu jalanunga si gajah mumur asa dapat mentang soal itu ni tua asa gajah aik di bodar tiu aik di sumur kemudiannya mata nang jumolo marujung mulur dihamuna pinot pernah dapat madihamu si gajah mumur dohot si torok pinopar imma tutun nahamu ngai dihamu Udah baik habis mesti na tua nih udah. Asa dapat mari hamu sama nidok ni na tua. Asa balgain na tiang ni sopo, balgam na tiang ni rumah. Dung agabi amata nang jumolo marujumon. Panginoon namin tok tu amata na martua di bata. Sa gabi mahamu paparan na akka na uposo. Asa sahat masudo sahat matuwat yan. Dung sahat na hindi batu kahamu na. Marataran na bilang maruluan na toro. Amanta nang jumolo sa rumah tua. Panginoon namin tok mata mertua di mata. Sahat mahitaw tu panggabian. Sahat ma nang tu berhorasa. Songon lima, songon hatas yang kami na tua di huta na jok apalari tikyon. Jadi BBD salut na seksi na. Sonari mata pasangat, songon si batu poni tangata, tu bonani hasutun. Las maruhani kamu boleh lihat suku kami. So ini tambahan cek kami pemerintah desa. So awang hata saya kamu pendidikan, sisa hata nama kita, orang langsung merangkap pendidikan BBD. So semua ini pemerintah desa, pacaran mah bonani yang sutot tak, so ganti ni keras bunga tak.
Jadi ada kebetulan siap kita nama kita. Jadi mau natin manihita nanti saya ada haji apa ke keluarga besar. Tuk sama dia be, soalnya sian LPM bawa na LPM do sian anggota LPM do na marjungono balas marwata unang magurang-gurak tabere alay kami be naturo berduka cita do ala ngamoru de anggota LPM sada siya tonga-tonga namin itikyon agiat ma dipasok-pasok tuwa ta ma tuwa katikin na ng ro dileo ma kahipasok di sudi akan natin yang tinarikon na di sumut dia peor na siya LPM las ma roha muna buti na Pemangkat ini dilu nami, gantina sub nami, atau wadami kami tamang nong jumolo marujumo. Baik tamang madihami godang mula-mula, padumu tu godang soba-soba, los padumu ma tu godang liadi. Semua nama Pak Iroka yang udah ada situ. Aku nak Salhum na tupahon nga mata na martua de bata gokon do si pay mau jojo do si alusa di gokon muna bona ni hasuhuton di paparan ni abapa Hasim Ajutta lunga martapak na uli hami di prokunia lama di Jolo Jabon na marsya lama yatong na usaw matua ima bapa Hasim Ajutta Tupataria sok kami sa tokin. Ia baba si majuta kon selama di ngaluna. Siya na poso sa hatun na besiyo. Duktama di mana sa nesimya negeri Balige. Ditugas sumaon pegawai staf di SMP Budi Dharma Balige. Duksan sidong sa SMP Budi Dharma Balige. Ditarik may mana beralih tugas menjadi sekretaris Yayasan Abdi Rakyat Balige. Sekretaris Abdi Rakyat Yayasan Abdi Rakyat Balige mana di tahun 1930 difungsikan matugasna gawe pegawai SMA swasta Bintang Timur 1 Balige. 2010 tolu pasium amahon Bapak Hasim Ajutta sanesena Bintang Timur 1 Balige kalau tidak salah umur 56 tahun. 2010 2026 sa
10 tahun na pasyon amak si madutagon siyan SMA BTB manong ni pialangin na hotek-hotek lawar pira mate akalale ubiyado na matian ina bahwa si majutak banyak kesan ikihami rusak karejo kaburjuan hatuluson ido diulahon amat tahun asa buah kami dengan mariaya di nama ulaun akaulah adi ngatat ibu hutan damak kapok olo bursakan ni abangon sahuta hita disakar di hutan naknya ditajas sedro aktif do di gereja baik di lingkungan sebagai bendahara lingkungan Santo Petrus mangido bahagia tong mati tatamata na mertua mata ang giat na lipaparan ni Bapak si maju tahun so bidok ina tua-tua idolok ni bertanggalan turun dan perpuluhan tudolok kamu dapat percaparan akan biarok tebot waktu tudolok kamu dapat akan persaudi ya nungapang di jolo-jolo panguhan tadi buri-buri nungagabe dahang opulak pokon opulor siaon setorok umur setorok pinopar nangiutan mamu ake anak pernah lagi budi asa manita Muhammad Dr. Mata Nambat Tua di Mata di ulaun saur matua ni amat tahun asa bergagat yang di rumah bergat yang di sopo ngasih kacang umur setorok pinopar Bapak si maju tahun mengiutan mamotong hamakan orang akan oposo dihamu keluarga soal anggaran dasar nami sian BTB ima korps guru pegawai mengidu sangat mahami amang raja tuktu anak nami siadi me huzalak kami nafsude mahamu huzalak kami asa martata may waringin ang raja bijabi oras bato di maningin di hamsaluk na to pada buta mula jari asa upaya pakatanga kami di nawe kamu na si bago suaraon alay raja nami hami menaraw lamat jalak stakko manaunang mahami manupahi do di ulanong do sumaruhat ate nang roma kaya nakot taon naktar sudiyon to ate amak pati nami pati namalo asa bormat kami lamat jalak po nani asuluto sumagia pinatupan di tangan nami asa titim manito maholkon harus kumumba Otis sendiri penopatu pahami onadi las amat tali batama namanggoy pasu-pasuna banga kodang mga liya mang asa uliatok kami karawan nami tubunan di hasumuto Kami tulang marga sehat ima hula-hula ni upueba do tulang roro muna marga silala do marga 5 juta
turut dan berduka cita. Dipaninggal ni amang buru nami Oppo Florencia Dulio. Dang naholo kamu kehilangan. Kami pe kehilangan dona. Nung amoru bere nami sada. Ima Oppo si Florencia Dulio. Posrohan nami diamuna hasuto bulu. Marga si Bajuta. Perhatian do kami pasato tangiang lumoy pagbili holok namin nang dihona boru na magkabalo na buru na posrohan namin tuhan parguan na raw ala na hona ma nalaw mamuda-muday pinopar mo na ala na amang buru namin Oppo si Florencia Dulio nung barigumbul posrohan namin di sa rumah tuwa di kami margasihan na kaning lungo pasatami sungun ulas tutup padang ang iya matutu tujulano di budian ni anong burna niyo dapot dia muna aka sila siroha di paninggalon niya anong burna niyo tuwatan na pasangton sa ulut na dinangmar sirang kamuna kita siyan perdegi mon marhiti amatian nang jungolo marjungolo sormatu ang murnam potrokan nami julo ano hindi ang matutu bata-bata akala siguro hari amuna songan na hubigihan na kaniji durmulo maruro matutu amang buru namyo 70 tahun lebih 10 sada bulan lau 70 sada kita kay akamang buru mapinopar 20 sada halak alaya dong gomos di Pangidom muna ima iboto nami arong dope na sutubuan anak arong dope na sutubuan buru ang iya dito di pita-pita nami mahiti ulok ta sa dario pasaton nami hata na uli hata pura ko una lumuy ma ulos panyari ulos panggabi ang iya tujulo ano dapat dia muna songon na ko ni hata na tutua asa sa rumah mo di hagabi yun asa tubuan anak mas nasa tubuan anak tubuan buru ma tubuan nasa tubuan buru dapat rokak ma nasa dapat rokak asa martua mahamuna luhuk di pasu-pasu na satuani asa gaiman na nila muna sinor na pinaham muna matutulak nuaing pe naing pasato na maulos panyari alayan ang mga turunan mo tording na pagbagyo na hauman na nakamang murot nauli tulang jadi ada orang so pasatami ano pehubog yan pasu-pasu ni jolo pasatay na ulos panyari ulos panggabi tuwa mula so yung matanan